Kagabo kamujye kamukubita amafi mu maso kise gukira kagaranzo agashyira hasi nawe akajyaho Ngumi mu mbavu gukubitira Kagabo hano Kagabo gusa nikumva yagiye gakubita amafi imigeri ingumi mu mbavu kunigira Kagabo arabanza arakaniga ko karamwigaranzura gusa yagakubise bihagije ikakiri no guhagarara neza Jacob Kasa n'indwanyi nawe baramuzi na boss wabo baramutinye yari yanabibabwiye babwira ko Jacob Kasa n'indwanyi bamuzi kari n'intwari nutarimburwa indestructible Jacob Kasa umugeri nyuma agashinga umuhumetso Jacob Kasa avayo igihe cyo gukubita Kagabo Jacob Kasa indwanyi arabanza akareba fresh arabanza akabara neza kuza amafi mu mbavu hano mavi migeri mu mbavu arakongera mu mbavu Jacob Kasa umugeri round kick ajya hasi hanyuma akajya hasi Jacob Kasa n'indwanyi mu kibuga Jacob Kasa umuntu wo mu Rwanda wa mbere rwaniye yanga muri the trigonal gusa baramubonye indwanyi ya mbere bari mu Rwanda wa mbere gukubita Kagabo kagwa hasi gahita kanacaho kahise gacaho Jacob Kasa n'indwanyi barafana yikoreye abafana ku munsi wa mbere yahageze Jacob Kasa n'indwanyi yarakubise gusa mu gukubita basa nabo bari bamukomerekeje mu gake arababara buke dore nguyisha Jacob Kasa dore nguyu mwana felicitation mwana abantu ahanga bose ijoro wabatunguye wakubise indwanyi itagikubitwa umwumvaga wa Henry Tani yemera cyane mwana niwe mugabo mwana na Henry Tani ubwo aza kwibwirira mukanya gato gose uragatangaza mwana uri indwanyi haza gakobwa mwana birano byaragatangaza wakoze uri indwanyi hatari kabisa uragatangaza musore muto musire yarakubise gusa ifite ibibazo by'umugore uri kwa muganga uri muri koma utazingasavamo gute gusa ngo buri mu Rwanda wese bayemera amadolari 1000 ayamere baramuhaye arabanza yakinyeraho bucece mugace ni Jacob Kasa gusa nakagabo kamwemeje nako kamukomagwe bishoboka tugaruka ngamwibara arabakinaga biyari nikaga gakobwa kameyi gukina n'undi mukobwa anga biyari usemo kurwana kandi kavangamo n'igikungu fukuni ni meyi gusa ni by'igikabyo kuko biyari nayo kazi kuko itakagaswata gusa sasa umusore kiva mu mirwanire gufaranga bamuhaye yajanga mwibara abanza yinweramo kamwe bisa byabigo bya Damian imwe byateye iwe byatumye n'umugore kano kanya ari muri koma yamufashe ku ngufu yajanga mwibara wo serva cya Damian gihamagara we n'ababandiye sai hakuna nari mari mwera kamwe buke yiturije bisekamo Anel here's to you akanaka kubwawe mwana uragatangaza kabisa wabikoze neza mwana nibyo nawe Ellen nawe uragatangaza bro mwana yani byaragatangaza bisekamo gusa byahemukiye nawe ari hakunina mwana uriya mukobwa ari neza mwana usiko ntari narigeze mbona pusi nkiya mu myaka ishize irimbi mu myaka yashize pusi ntimba ari iki ni pusi nyine ngo pusi nimba mutayizi mwihangane mujye muri dictionnaire dore nakadari shaira bici ngo yiga karate nayikuyo kumbe ngo mukureba ni umudari yahaye umugore we kubona umudari kigabo cy'iwigambaho yarahagurutse sinzi katore yatatse kigabo umudari go hasi intambara biratangiye we mujye hasi we intambara biratangiye Jacob n'ikigabo bararwana sinzi katore bigabo ni byinshi bakirana hasi Jacob Kasa kibuka ryi hasi we hasi ariko wamuswe ubona kari intambara yakamejeje abajya hasi amafi bigabo birarwana nabyo n'indwanyi Jacob Kasa na Damian bafatanamo arakare fighters ivida ku mutwe ivide ryari kereba rikomeye ukuntu Jacob Kasa bigabo n'indwanyi ni byinshi bimutuka inyuma n'imbere uko yakavuye Jacob Kasa
reba hano sha ikigabo cyaramurashe gusa mu kumurasa mugenzi wacu nawe ahita kirasa gusa kirashaka kugira ngo arasa Jacob Kasa arawusha ahita kirasha ikigabo barakirashe ikigabo bagiteye amasasu mu gatuza mugenzi wacu kirasiye man upfuye nk'ibande risanzwe kabisa upfuye nk'umuswa w'umuhombyi gusa Jacob Kasa bari bagihari ingabo za ziki kintagazi ngo Ndamiyani umusore baramukoma agwa hasi ikigabo kivayo bameye bareba bagiye ku musore barakubita ubu bwameye bureba kameye kavuyeyo kumeye n'indwa imwibuke rakameyi meyi ku bagabo meyi n'indwanyi rakare fighter the girl there the fighter ya K-Main nakazanye ni gwabunga main ni Mr. Man bisanzwe meyi ku bagabo kukubiye abagabo neyi n'indwanyi buguruta ubugabo hasi ubundi arabwambara nuko avayo neyi the fighter nuko aza neyi n'indwanyi y'umukobwa we mugenzi wavaye wa polisi bagiye kuza we reva tugende nesura musore oya nareka tumutware musore ntago bari kumusiga Jacob Kasa ari bamukoze bamukomerekeje cyane ndetse banamurashe bakobwa icyo bakoze niki baramufasha baramujyana bajya kumwitaho polisi zari zihageze ako kanya polisi kuko nange murabizi polisi nyine byazo ziza birangiye ariko zahanga muri Philippine ntago ari zahanga mvuze murabizi nanga nizo muri Philippine gusa cya Damian kuntu cyapfuye bakimira kukirasa aho cyapfiri naho kikiri ba detective ukahagera nicyo gukora investigation iperereza ngo rero byagenze gute bego umutsa kuntu yapfuye nabi iziko bamutoye gituza neza mbega abagabo uziko abagabo nta mitima neza detective Casco bakomeza iperereza ryabo detective mukuza ngaha kumuzagenda reba aho imirwano yabereye detective Casco avayo gusa mukureba yabonye agatelefone hasi kahatakaye afite agatelefone arabanza arakareba kagatelefone se kagatelefone arabanza agakenyereraho arabanza arakabika ntago yagahereze ako kanya bagenzi be bavuyeyo baravugana mu kiwabo ni mu Gifilipine tugaruke hakuno naho umusore bamuzanya bamutabaye bamukomagwe dore kuntu areba wagira ngo atamiye ibirayi bishyushye baje kumureba bamutabaye waramuse shapeti yangu ni muzehe mwivugira Gifilipine gusa ni se wa Mei musore muto umeze ute arabanzira mupima mu Kinyarwanda nise ahandi ni mu Bushinwa oya ntabwo uri mu Bushinwa ahubwo uri mu rusengero hano ariko ntigeze nkumva ariko ntaragiramo imbere umusore Jacob Kasa yego musore muto musore muto rero komeza umanga witonze bakwiteho buke urasa gukira uyu musore mumwiteho mumenye icyo akeneye cyose pakakize ngende tukameri bani papa wanjye masteri nakamutabaye ni Kamei ngende twa Jacob Kasa batwe tuzuriwe twakubonye mu ibarjo ryashize wari wakomerekejwe wanarashwe twagutora tukuzana hanga kugira ngo tukwiteho musire gusira babara bamukomagoye cyane bamuteba baranamurasa umva nkeneye guhamagara nta telefone mufite oya nta telefone wigeze uzana nta twigize tubona gusa mwibuke telefone ye ahantu yahitaye mu ibara detective yahageze arayitoragura gusa nyine nanjye iri joro nivuganya abantu ntabishe wowe wishe abantu koko se mwibuke kamutabaye kandi mu kutabara kagombaga kwicamwa abantu kuko nabo barwanaga nk'abenda gupfa barwanaga umukino wo gupfa gusa bagize ahangaha bamusukire mu kacyayi ni umurwayi bawo ni Jacob Kasa baramwitaho kunywa hano ntago akanga icyo umuntu aguhaye yagutabaye niyo yaba yakuroza iremero ugasukaye
hasi kumva yangu ntago uri umushinwa oya nyine navukiye mu Bushinwa gusa umuryango wanjye mu San Francisco gifite imyaka 10 papa wanjye azinangaha afungurira ishuri rya Wushu njya nzanga mve San Francisco w'icyumweru nje kubasura usanga bitewe nuko mbona umeze bitewe nuko mbona bakomeretse basa nkaho ngiye kuhamara igihe ahari wenda ndagushimira ko wenda wantabaye nanjye nzakwitura ibi wankoreye ni Muceri Jacob Kasa ariko akanga kanakeka nakawe kumbe ni wa mudari watanyishe buri kimwe cyose kuko yabonanye ikigaho cy'Imana kirimo cy'ubigambaho abaracyatatse kumbe tugaruka ngaha kwa Henry Tan nikukirwa cye wa musore yemerana cyane uramuswe ngo ni Damian sinakabana namuhe nakazi na mbere hose umuswe pfuye ko ubugoryi bwe gusa muswe shora kuza kuduteza ibyago boss ndakumenya neza ko nta kiko umva abantu bacu bose ubashyire kuri gahunda haramutse hagize ikibaye twese turajya hasi mu buvumo kubyo ntawe uri butubona aho turi ese trigonal yacu iragumaho boss ibya trigonal byo turaza kuba tubireba tone duhangane n'ibi ngibi byatuzi sasa ngatangiye kugira ubwoba urabona uriya mugabo Damian warwaniye mu kabari akaba yanahapfiriye polisi yamubonye itangira kumupererezaho bana rero polisi igiye mu giperereza ihera umuntu yaturutse hehe yakoranaga nabande uwo mukira atangiye kugira ubwoba yuko yaza kurangira polisi nayo imugezeho trigonal opponent lineup. All set, right? Still waiting on confirmation from one of the fighters, Jacob Kasa. Mr. Jacob Kasa boss, hari umuntu mushaka. Mr. Jacob Kasa ari he? Naka turimo turamushaka boss. Mugende mu mushaka mu mubone. Je mushaka uri umusore muto we. Ni Jacob Kasa. Haratangiye kumwishimira ngo nindwanya hatari kuko yaratangiye kwinjiza n'agaceri hano kuri Arena de Trigonal. Boss nawe mukeneye cyane. Ngamwinjirije agaceri. Laho. Sike musika gusa ngo ni Jacob Kasa. Henry Tan ari hakunino Jacob Kasa Ramusika rwose arambabaje cyane narambabaje pe sasa tugaruke hakunino barakwereka hashize iminsi 5 uyu musore w'umuryango wa Bameyi waramufashe uri muramwitaho ntago nje kukugura abanje kugufunga sha musore muto nose ko cyanga detective ase wagiye mundi mu rwano ko ufite agapfuko oya detective nakoze impanuka y'imodoka uko urabizi mwana ndabona rero nose ntugeze hamagara nto nanyandikiye kandi ngo hagise accident naragwaye nimero yanjye oya ko telefone yanjye yari yamenetse so I guess this isn't yours no guno kuvuga ngo mfite ntago ari yawe hangari nk'amafoto menshi muri telefone ariko detective uri umuswa gusa wanyinjire mu telefone nese si yawe ntabwo ko yawe yangiritse ariko ama telefone yanjye mwana ni ntego gose ni ntego wakora iki before or after 9 mm detective big detective nawe umuswa cyane kabisa urabona You have no idea what kind of storm is coming. Nta gitekerezo cy'ibintu biri buze kukuzira mwana. Nese uravuga iki? You come with me with Nese waje tukabiganira wese musore muto. You can see I'm kind of busy. Ntabwo ubona ko ndi busy detective. Ntabwo twavugana kano kanya. Sorry. But I got a badge. Oya, wihangane gusa mfite badge n'imbunda. Tugomba kuvugana kano kanya. Nubwo wari ukora buri kimwe cyose ujye ukora byose byari byo byose. Tugomba kuvugana kano kanya. Listen, detective, I've been just trying to figure this out myself. Detective ariko nanjye ngindi kora ko nabyitaho. Hari abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo runaka amwereka ifoto. Henry Tan uyu mugabo polisi nayo irimo iramushaka cyane kuko uyu mugabo acuruza ibiyobyabwenge. Uwo mugabo nkuhaye iyo foto ubone ni Henry Tan. Nuwi muvanga ibyakubayeho byose niwe biri inyuma. Ni umukire cyane agusameze nk'umuzimu. Ni Henry Tan gusa ngo niwe iri mu bibazo bya umusore w'ibyo byose ajya ahura nabyo. Mbo detective byose byatangijwe n'ubutumire bazanye ubutumire umugore wanjye arabyanga abagarutse ibiki n'ibiki irangira gutya. Sasa tugaruke hakunino ni kuri Wushu School harakari kari mwanga ariko ari kumwe bita experiment. Yo, I'm busy. Ariko ntago ubona ko mpuze baracyakomanga kandi. What? Niba cyariko ni Kamei baracyakomanga kandi ariko namwe God damn it. ase karanitwika kujya gufungura
Mr. naba nkuderanje nyakubahwa Jacob rwose mwinjire mw'indani Hackers. intosi muki uri umuhaka cyangwa uri mu bindi bintu inja sanka ari mu bintu wagira ngo kari guhakinga Old toys I had here before I went to MIT. Seriously, MIT. wiga MIT Yep. kari kari mu isuzuma Electronic engineering, computer sscience, huh? What? I'm a girl. ikisi ngerega ndi umukobwa Is that only for boys? no hoya ntabwo iryo abahungu gusa Incredible. usiye ni iby'agatangaza urabona ibintu ukora ni agatangaza cyane nese urimo urakora kuki ndimo ndakora ku bunyugunyugu ubusazi n'iki nyine urabizi So I will just stick to karate then. ibintu bya rwose ni agatangaza But anyway, gusa nyine if you're hungry, amafunguro saa sita yateguye ubaye ushonje waje tukarya oya ndaza mu munota umwe ndaba mpageze okay nta kibazo amasazi n'ibinyugunyugu n'ibintagazi byose nibyo kari kwigaho ni kamei ni meili sasa ni isaha yo gufungura Day. nese umunsi turarya iki ibi babyita imvange y'ibijumba bivanzemo n'intoryi n'udushyimbo duke duke harimo n'agashogoro gakeya ni indyo yatetse yabatekeye kinyarwanda ni Jacob Kasa He says he likes it. nyine papa nyine ngo yabikunze kuntu watetse urakoze master kuntu wakunze ibyo natetse It's not bad at all. rwose ntabwo ari bibi cyane bisa nk'ibiryoshye nk'ukuntu what? ngo gute se Karate's all I ever knew. karate njyewe niyo nzi cyane Life to me. niyo ubuzima bwanjye bwose nabushyizemo Until I met kuva Anne. nahura na Ani That's when everything changed. byose byagiye bihinduka ubwo nafunguye na dojo yanjye We're expecting our first. twaturimo turanitegura no kuba twabyara umwana And now, gusa nyine ubu ngubu it's just a bad, ibyo kubyara umwana byo byabaye nk'inzozi mbi a nightmare. byabaye nightmare ni ukurota nabi kabisa kuko urumva bari bitegura kubyara umwana umugore we uhora n'ibibazo inda yivamo ari kwa muganga iki n'iki What do you like? umva ariko ngiye nkunda kungufa umwana Wait, what is that? urabizi umwana Don't look like a panda. ese ubona tumeze nka panda ngo gakunda kungufa ngo buri wese ngabona gasa na panda kubera ko ngakunda kungufa ese ubona nsa na panda ni kameyili tugaruka ahangaha muri laboratwari ya Henry Tan bakora nk'ibiyobyabwenge we bakabicuruza abantu bakajya muri ringi bameze nk'imashini barwana bya atari ni Henry Tan Factory You about something really important. Okay. umva meri ariko ikintu nshaka ko tuvugana ngambwira Working with the police. ndimo nakorana na polisi And Henry Tan. kugira ngo shyire trigonal hasi na Henry Tan kumbe Henry Tan ari hakuno Drugs in the world. acuruza ibiyobyabwenge Henry Tan I think we're just in time. bose rwose turi mu gihe cyiza Many this time. ase Dr. none mwakoze bingana gute Around 300 kilos of twakoze rwose nk'iro nka 300 Sure, don't you think? abisi batari bikeya gusa wihangane bosi turacyafite igihe wumva nkeneye byinshi bihagije kandi mu gihe gito urabyumva yego bosi ihene witani mu ruganda rwe So like shabu. Oh, his drugs mix shabu. oya nyine ibiyobyabwenge bye ni ibi cyane It gives these regular. narabibonye bituma umuntu yongera akaba undi muntu udasanzwe akarwana ameze nk'inyamaswa iki Okay. ni Henry Tan ahangaha ni mu ruganda rwe arakora ibiyobyabwenge bikorwamo fresh So the fighters at the trigonal are under this drug? ni ukuvuga ngo zirandwanya zirwana kuri hard trigonal baba banywa ibiyobyabwenge Well, where is it? nose akorera he When and where? But authorities feel that since they've seen Henry Tan in the vicinity of Bacolod, that he'll be organizing the next trigonal over here next month. gusa nyine Henry Tan arimo ategura indi mirwano mu kwezi gutaha mbega mana yanjye ibyo bintu ni agatangaza arimo arategura imirwano kuko utabingana mbere hose reka menye mu mwitozo ahubwo ka Henry Tan rero ni agasazi mwana njye nzabarasa nzabashyira hasi ndi kumwe na polisi uwo niwo mupango mwana uzi ukuntu uzi Jason Boy uzi John Wick muramuzi nzaza imeze nka John nzagufasha uriya muswa tumushyire hasi ni Henry Tan ntabwo kamuzi ni ikirebe hatari we uriya muswa acuruza ibiyobyabwenge ni ikirebe mpuzamahanga ku isi barakizi uri umusazi wumva ariko tuzajyana tugiye kumushyira hasi ni kameye Well, I'm gonna rat on you. nzagukurikirana n'ahandi hawe oya ntabwo tuzajyana Me, I don't need you getting hurt. ntabwo nshaka kubabara nawe nanjye rero ntabwo naguma mu rugo kandi ngiye gukora utuntu ngo twadanje Fighters under the influence of this new drug, they have this a weakness. So, what is this drug called? none se ibyo binini bakora babwita ngo iki
new drug. ni ibintu bishyashya by'ibiyobyabwenge umuntu atamenya. Go on, new drug. New drug ntibyaba no kuvuga iki. Influence of this new drug. Apparently they have a weakness. Gusa nyine ngo bigira intege nkeya bikaba byakangiza impyiko z'umuntu. So the kidneys can slow these fighters down. Rwose impyiko z'umuntu ubashije kuzikomaho ukazangiza umuntu ajya hasi igihe afashe ibiriya biyobyabwenge. Ibyo Henry akora. Henry akora ibiyobyabwenge gusa bigeze mu muntu byangiza impyiko ze ku buryo umuntu muto cyane usanga yagiye asikwira impyiko ze. Is there such a thing? Ni Henry cyane n'uruganda rwe barakatugarika muri Barangay ni muri Philippines. Ni karitsiye imwe cyangwa iyindi hari abavagayo. Ni wa musore mu kagare n'akamoto batwita ngo twarejeje urejeje ibigori wese barahita gahaha baza hakuno ino ni kundi mugabo tutazi. Jacob Kasa bite shakado arasuhuza sha ntabwo nari ngotse imyaka yose ishize sha ni byiza kongera kukubona. Uyu ni May turitozanye rwose urakoze sha May ni byiza guhura nawe ni ka May. Have you been? Nise urumeze gute mwana Jacob ni mushuti we? I know you're retired from this fight game, but ndabizi nyine wavuye muri ibintu by'imirwanire ariko nyine ubufasha bwawe mbwira mwana. It's an excellent organic farm. Jensi genda umworozi ni byiza sensei. Uyu ari sensei wa Jacob Kasa niwe wamwigishije imirwanire. Some drinks. Reka mbaye cyo kunywa abasore. Murakoze. Ni Jacob Kasa na Kamei. Gusa umugabo ngasigara ari umworozi. You know what saddens me? Aho ikintu kimbabaza mu rupfu rw'ura musaza mwakoranaga umwe bateye tinde paka mu gupfa. Right now. Gusa n'umugore wawe ani utameze neza na aramangayikije n'ibiki byose. very important job to do over here. Get some. Mubanze mujye kuri tutuntu bazanira imineke. The next trigonal. You know what that means? Criminals, drug lords. They'll be all over this town. I plan on working with the police, infiltrate the event as a fighter. Ndimo ndapangana na polisi tuzajya nk'indwanyi gusa twabateza agatego kugira ngo dufate uriya mugabo Henry Tan. Nise utangiye gukorana na ryari na polisi? Mess with this community. Kuva ubwo Henry Tan yazaga akangiza umuryango wanjye nari natangiye gufatanya na polisi kugira ngo tureke ko twakira umugabo hasi. Ni kuvuga ngo segura urwanira hariya ku the trigonal. Iyo ntago ari impamvu nigeze ngutoza ariko umva Jacob ntago mbizi gusa. It has evolved. Do you really need this? Asa shaka kujya kurwana koko Jacob? No one's ever seen it before in modern combat. Penetrating energy. No one knows about that. I can use it. My opponent will never anticipate that. Rwose sense wa musunyigishije ukoresha za tekinike zawe zini nshyashya nta wazimenya nanjye nanga komagura abantu hariya. Okay, ejo mu gitondo saa 11 za mu gitondo uzaze nzakugisha nta kibazo. Uribuka nko twakoreraga? Don't be a millisecond late. Ntuzakererwe n'itse na rimwe. Yemeye kuzamutoza umusore ngazajye kwa ara the trigonal gukurikira kirwa cya Henry Tan so zajya ari nk'agatego zajya ameze nk'indwanyi zazabapanze na polisi ubundi Henry Tan bamushyire hasi niwo mupanga afitanye na polisi kwa nta kindi yakoze agomba kuza mu mwitozo kwa sensei we. It can be stopped. Every strike when unleashed is powerfully sincere. If you escape the downward strike, you have the ricocheting force to contend with. Siraje hakuna mu mwitozo atangira kumutoza ni sensei we. Wewe ugiye gutya na gutya ukagira gutya ukagira na gutya. Kandi mwitozo atangira kumutoza. Yari sensei we nawe mutoza imirwani no kuva na mbere hose. Wewe wataka muri ubu buryo watake gutya buke atangira kumutoza yari mwarimu we. Yaramutoje bava ku migeri bajya ku nkoni. Good. Up here. Every shot. Wizamura hano hejuru sha. Ni Jacob Kasa. Sasa Kameri nako kaje hakunini. Se kaguhunda kurwana bya hatari. Oui. Sasa nga kahamagaye wa mwana wigishije Jacob Kasa. Ni May muhamagaye. Yes, May. Yego May. You know Jacob's going to need more than just your fighting skills to win this fight, right? Urabizi ko rwose Jacob Kasa akeneye ubumenyi bwanjye kurusha uko waye bamwigisha. Nyine ibyo mvuga. Break the rhythm. You're wise beyond your years.
rwose ubumenyi bwawe ntabwo buhanye n'imyaka ufite umukobwa muto. Umukobwa muto aramubwira ati sense urabizi rwose uriya musore akeneye imyitozo yanjye cyangwa se ubumenyi bwanjye kugira ngo ajye kurwana kurusha uko wamwigisha. Ako kanya umusore yakira telefone. Yakira telefone ya cya Henry Tan. Yabize ariko ndi buguhamagara sha musore muto. None ndaguhamagaye. Umubare Jacob ndarasa ku ntego. Hari imirwano izaguhindurira ubuzima. Igiciro uzatsinda umurwano wa nyuma azahabwa $1,000,000 y'idolari. Ayo ni amafaranga menshi. Wowe ugomba kuza kubona ibona muri kurwana uzanariteranya cyangwa se ukava muri imirwanire ya za karate ariko umeze neza ufite agaceri. Turakorana Musena wati niryari ni hehe mvango yemera kujya mu mirwanire. Sinayo nicyo ashaka kuko yapana na polisi avuga ati twe nk'indwanyi hanyuma dufata umugabo. Saturday 4 p.m. Kuwa gatandatu saa 10 z'umugoroba ku muhanda wa Jackson. Abasore banjye bataza bagufate ubuze mu mirwanire. Ariko nzazana n'umugabo umwe turi kumwe. Ntacyo uzazana n'umuntu umwe gusa. No training gear, no weapons. Nta ntwaro uzazana, nta dukorera amajwi uzazana, uzaze wenyine. Muswa gusa. Polisi yambwiye ko iki kigabo aricyo kiri inyuma y'ibyakorewe umuryango we wose. Kumbana wa Kagasore boss yemera kari mu mwitozo hakurino. Nindwanye nako. Karakomagura. Nindwanye hatari. Gusanga iyi miti babahereza ibagenda igaca intege impyiko ku buryo umuntu yumva buri gihe impyiko ze ziba zijya hasi cyane agahora arwara impyiko buri munsi. Kuko uwo musore uko arwanye urukarwanye abara impyiko akabanza akarya ku binini. Igihe kinini musaza Mr. Semwana nyama G nasi mwitozo meze gute mwana? Uri mwitozo cyane se? I just got a partner with this guy Jacob Carter from Bacolod. Yeah, fucking smash him. He's got long hair like a girl. Ni Jacob Kasi. Ndamuka mufashe nzamukura nzamusmashinga nzamuhanagura agasura kose. Mwana uramusika uzamushyira hasi kabisa. Wowe komeza umwitozo uramusika uzamushyira hasi. Ni Jacob Kasi akari kuvuga. Ni kazi karindwanyi. Just fucking train hard boys, alright? Mwana wowe komeza witoze cyane wundi uramusika uzamushyira hasi. Hikomeza witegure mwana. Twe dukura inyuma tu. Sasa bangabaje aho bagomba kubatorera yabwiye boss ko bizanye n'umuntu umwe yazanye na Kamei. Ko kanya baje kubatora imodoka zaba zo kwa Henry Tan. Just 1 second. Ako se watushe basi ni segonda rimwe kaba kashyushye bakunda ibirwanire bya atari. Karabanza dore ko nukinjira ariko bagira ngo ni kamaneko. Ako kanya imodoka ya Henry Tan irabatwaye ibajyanye bagomba kujya kurwanira. Nuko baciyeho mukamodoka gasa gutyo ya K-Main bahise the trigonal aracyari Mr. Marwabunga akibisanzwe main. Iri ngaho bagenda berekeza the trigonal ahabugomba kubera imirwano. Barabanza bamusaka bareko ntacyo yitwaje kuko boss amubwiye ati nta ntwaro nta gakoresho ka electronic gomba kuzana kumbe harimo telefone. Kibanza akuramo battery ubusimukadi bwose barajugunya ntacyo bakeneye gihwanye n'ibyo ngibyo byindi electronic yose bine baramusaka. Wowe ntacyo witwaje sha cunga neza nta telefone oya nta telefone nazanye. Ngiye nkurikiza rwose mabwiriza ntago nayizana ni Kamei. Cunga neza hano ikindi gikise mwazanye anga ngende umushinwa ngo nyine kugenda njya urabashinwa urarya wa muntu. Cunga neza gafungure mwana karya nta kibazo kararyoshye karye. Cunga neza kumbe uyu munsi uruje mu rugendo rwa hatari kari harimo akandika na akagoryi Kamei raka the trigonal nakagwa kibereye ahantu kibanga kuwutwa Henry Tan. Na polisi yaragiye ashakashatse yaramubuze wahana ikigabo gitoye uramubona ariko Henry Tan Private Island baravagayo igihe cya finale we mu murwano wa nyuma. Indwanyi ziraza indwanyi nizo nabo baracyagenda ntabwo baragera aho Henry Tan arwanira. Aho finale igomba kubera bari bayimuriye ahandi hantu.
ku kanya the trigonal arena aho imirwano igomba kubera ya trigonal. Naho barabafungurira binjiramo ni Jacob Bukasa azanye na Kameli. Usanga afite gahunda yuko we yaje ahangaha kugira ngo tubose neza kuko urafite ukuntu wabipanze na polisi, we yaje ahangaha nk'agatego. Mwana ahantu kari agatangaza. We ntabwo ari filime wa Moscow, ibi ni ibyanyabyo. So weird. Hako se wacecetse wakana we igihe wahereye usakuza. Waka the trigonal arena abahanarizwa gutyo we ntabwo bafite intwaro we sire barabanje baza ramutunganya. Finally we meet. Jacob Bukasa bwanyuma turahuesha nibuka ni n'ubwa mbere banahuye we mutuze sha kameke gakari gatangiye kwifora imbege ijoro ry'agatangaza. For your outstanding performance. Ntago rwose natuze ntarakubona kuntu urwana we ntago ndi kurwanire cyane rwose ntago uri urwanire Fight for whatever cause. n'ubundi rwose warwanira icyo ushaka gusa nimba ari inote warwana baziguhe n'ubundi ntago nese n'ingirwanire ubundi. You should really have popcorn here. Who's this feisty I think young it's time one? for you to leave now. wumva wa Moscow waciye ukagenda. To shut you down tonight. Njye niteguye kuba nagushyira hasi iri joro. Unshyira hasi? Oh, Jacob. Ako Jacob. Let's get you nowhere. Ndasize rwose nta hantu uzakugeza. Focus on staying alive. Icyo ugomba kumenya gerageza uburyo kibasi ukomeze buri muzima aho kunshyira hasi ibyo ubyibagirwe ntago wanshyira hasi. Wabasuka duragasura Karine ni Karine neza bafite isura yahengamye mukunda mwana barabareze bibagirwemo ni Kameli yararakaye mu musore kumbe barabanza bakikora mbere ko bajya muri ringi. Barinzwe cyane nubwo bureba gutyo arena the trigonal arena. Sasa imirwano nk'ingi hari abagomba kuza bakabanza bagashuka ikibuga bakabanza bagashyushya abafana mbere yuko indwanyi ziza ku kibuga hari ubwazaga. Mwebwe ko nabumva abamajyaruguru ko nabumva bimeze bite? Abafana barafana yari finale ni final. Bagore namwe bagabo uyu munsi ni ibirori we uyu munsi ni ibirori na Mr. Mahubwe yakifatiyemo. Iyi ni final uzi ko iyi finale nayo nshaka kujya kuyireba we. Uyu munsi nagatangaza mugiye konaga banyantege cyane bagatangaza the trigonal. Imirwano iraza kubera ahangaha kuri triangle ni kuri stage ya triangle bwa film the trigonal. Buri match yose iraza kugirwa n'ibice bibiri igice kimwe iminota 5 nta kandi nta gusubiramo uri butsindwe arataha. Ni final round ya mbere iraza kugana n'ingabo zikoresheje intwaro harimo udupanga uduhoro utunanjoro udushoka. Dore indwanyi hano mu myitozo ya K-Main. Undi murwana wundi uraza kuza ari kurwana nta gikoresho ari amanga n'imigeri gusa. Ni trigonal. Indwanyi amabwirizwa na yahe nta mabwiriza namwe ahari nukubita umuntu ukuma wamushyira hasi zirakureba. Bagwe namwe bagabo rero nicyo gihe ngo mutangire gushyiraho imitungo yanyu ahangaha bararwanaga bakanabetinga. Reka dutangire mutangire mushyiraho ipesa ryanyu mushyiraho za rwabunga zanyu mushyiraho amafaranga barabanza barabashusha igihe cyo kurwana. Ni final mbariki birahagije mwana tujye kwitegura. Mwana koma ibintu ari hatari ahita the trigonal mwana bavuga gutarahabona gakobwa kikanzemo bajya kwitegura nawe ugomba kuza mu mirwanire. Jacob Bukasa ari fighter.
acunga neza hariya abona cya Henry Tani hakurya igiye kimwe n'akandi gakobwa arakaramo arabizi nicyo cyashize umuryango we hasi. Henry Tani agifitiye umujinya show agenda ajya kwitegura nawe agomba kuza mu mirwanire. Ni final ubu noneho kubetinga birarangiye. Umurwano wa mbere ahangaha ugiye kuba umunya-Indonesia ahanganye n'umunya-Australia, niyo match ya mbere. Umunya-Indonesia ahanganye n'umunya-Australia, niyo match ya mbere. Nicyo gihe ngo winjire muri ringi. George Benson ahanganyemo n'umugabo. Reka abakaritasi badutangirire. Biteguye sha abasore? Bariteguye, baratangira. Baratangira. Bingwano gusa gasore kari yakurino. Sinzi katurore. Katurane ni mirwano. Fighter sinzi katurore barakomagoma abasore hano. Cyuma barakatana sinzi katurore. Gitihani ngumi mijeri birarisha. Gasire bagakira hasi. Kaukuza hano ngumi mijere mafi. Bagakira hasi. Nana kurya man. Nje nanamurya. Kigo ni ndwanyu. Mwamwonye uriya wamushire menshi cyane sha. Box munda. Kubita kagabo. Kigome bakise George kirakabaga kigashyira hasi. Aha nta mabwiriza hari uko icyo ushaka. Uriya ni utsinze sha yateruye akagabo bamwise George Vaje punia mu mavi kagabo yakavuniye umugongo ni George bavana karamba aho ngaho. Sasa ngaba nabo bari mu mwitozo bashoka ko round ikurikiyeho ari yabo tu gusimirwana ibera hari nta mabwiriza haba no kwica birimo. Undi mu Rwanda ugiye kugaruza kuza noneho urazana umunya-Canada w'umuboxing hatari w'umushampiyo ahanganyemo wa trigonal wavuye hehe mu majyaruguru ya Korea babise ngo iki Nick Song ni umunyeshampiyo hatari ahanganye n'uwitwa ngo iki Park Jun-soo wo muri Korea y'Amajyaruguru. Ngabo ni indwanyi we the fighter. Teguye mutimurane baratimburana. Barabanza bacangamo. Cyuma ngaho burabangutse bwose burabangutse na nimwe wagaya kamushyira hasi. Ni indwanyi the fighter kagabo kambura icumu munyakora n'indwanyi gusa ahanganye n'indi ndwanyi bamushyira hasi. Umunyakora bamushyira hasi munyakora baramuniga ibox kumenyo baraskwata gato biranga migeri mu menyo. Munyakora ashyira hasi undi boss naho sha munyakora kujya gusimbuka wapi bashyira hasi. Wakari fighter bani barabetinga mutimburane byishimiye mupfa biryahiye muri gupfa. Kagabo kahiye kagabo bagateye umugeri bakubita so mu muryo batangira no kwica barica kubita icumu kagabo ahita gacaho. Yego sha niwe navugaga sha uragatangaza rwose. Indwanyi ya trigonal ivuye mu majyaruguru ya Korea niyo yatsinze kuri round ya kabiri. Akurikiye yikiye abafana ariko bimeze bite ko mudashyuha ntago birashyuha. Byashyushye sha ni round ya gatatu irihe. Round ya gatatu rero yatuzaniye umunyangoriya watari w'indwanyi ni umunyemongolia arwanye n'uwo muri trigonal ni king wa capoeira. Ninde wa capoeira ninde ya Ken final bamwita Ansheng wo muri Mongolia ahanganye na Zurumenezes we muri capoeira man ni umunya capoeira rwaka capoeira bavayo. Muri teguye kurwana mutimburane. Rakari fighter raka
Capoeira, muramubona Capoeira. Baratangira sinzi katurore. Kamushyira hasi. Umunyemongolia ararwana byo ni Capoeira. Baratimbana hano sinzi katurore imirwana ni hatari. Migeri biranga. Karamushwitura sinzi. Uwo musenzi murangize mwana. Murangize. Ujya kumanyiza sinzi katurore umunyemwa kuri Capoeira hano. Shyira hasi umuswa. Capoeira zirakora we. Capoeira zirakora. Shyira umugabo hasi. Jacob Kasana yaje kureba ingwanya iri kwera mwahangaha. Mu rugamba we. Ahubwo baratemagurana. Mukubise mu mpyiko. Azankubita mu mpyiko. Arabara mu mpyiko. Kumbe umusore arabizi ko izi ngabo zo kuri the trigonal zitera imiti. Kandi iriya miti yangiza impyiko bya hatari. Umugabo atanya gupima mu mazuru mu mpyiko. Bamutukubise mu mbavu mu mpyiko. Boss areba ibanga rye barivumbuye. Ubugabo bwa boss kukuta mu mpyiko gusa umugabo ahita ajya hasi akayibonye kikangamo. Bigenze gute? Boss na accident urabonye ka na accident hagarinski ngese gose biri buze kuba. Muto ho miliyoni z'amadolari hangaho wa Moscow. Biri ugomba guhagarara urabyumva? Dutereka abakiriya bacu ko iyi produit yacu ikora cyane natwe birabiturangiranye. Gusa ariko nako birarangira. Umva umugano ukurikiraho uragiye kugana Jacob Kasa uramaze kugomba kumushyira hasi kugira ngo numara kumwica abakiriya bacu bahita babona ko umuti wacu ukora. Urumva wa Musika we yabyiza bikoze cyangwa se ukaza gucaho uramutse utamwishe nawe urapfa. Amuha umuti. Imiti yawe ugenda ikube kabiri ugenda umeze nk'imashini cyangwa nshyira Jacob Kasa hasi. Umusore wamuha umuti agomba kwitera doze ubundi akajya kurwana kubera ko nawe akomeza gutsindwa. Uyu miti yabo ntabwo ikomeza kubona abakiriya baraza kuyinenga. Icyo boss avuga. Tongeye turagarutse. Umurwano wa kane uzanye indwanyi za mbere. Umunyakarate hatari uwo bise Jacob Kasa nawe yinjiye ikibuga. Jacob Kasa niwe final igiye kuzamo we. Jacob Kasa ahanganye na kagasore ka Henry yemera bya hatari. Agiye guhangana na undisputed utajukubitwa ni champion wa the trigonal. Uramubona ariko avayo ni undisputed ntajya kubitwa. Bagiye guhangana umubiri ku mubiri nta byuma nta ntwaro nta ki. Wavayo n'abagabo se wapisa abagabo ni nyamaswa. James Hitrowi ahanganye na Jacob Kasa ni final. Mwana wamuswe umushyira hasi arabanza asengamo ukuntu arabanza yuzuza imyuka. Ni Jacob Kasa. Iyi ni final y'umunyafilipine ugiye guhangana n'uwo Brakore, ugiye guhangana n'indwanyi hatari y'umwongereza. Unyuzana nguyu bise ngo iki James umunyafilipine ni Jacob Kasa. Bagwananye bagabo rero iyi ni final mudacikwa. Mwabaswa muriteguye tujya mu murwano. Ubugabo bwose butayari we muriteguye mutimuranesha baratangira. Giti biranganga sinzi katurore bwose nirwanye sinzi katurore musura mukira hasi. Sinzi katurore angaha gasore nirwanye wapi biranga imigeri magu miki. Musore yabuze gato yaraguyemo. Giti mu matwi umusore baramukoma mamigeri biki byose barakomagona sinzi katurore. Sinzi katurore the final. Bigera umugabo usura mushyira hasi inkoni zigwa hasi. Kugwa hasi sinzi katurore musore mukubita hasi amushyira sinzi katurore. Sinzi katurore kigabo uyu mugore wa Musika wa feke tajya kuvuga umugore we ubita mu mbavu arabizi mu mbavu mu mpyikaraho nagese imyaka zabyo ziri. Musore baramunika sasi uyu ngifite wa Musika we ninde witangura umyakate wa hatari. Ibintu by'agatangaza wari ufite sha
ninjye champion hano mpangara ni Charles Jones ni Charles James niko kivugisha se Jacob Bukasa avayo bundi bushasha avayo n'igiti Jacob Bukasa avayo bushasha kigaye kirakidoga ngatsinzi katurore giti mu mpyiko kumbe mwibuke neza Jacob ajya kuza ahangaha yarebwe na polisi bose nazo zatangiye kuzangaha muzire ko azabona Henry tanakorera bavayo ingabo z'igihugu we police bakumwe na bamugabo detective bavayo angara akagendaga kumbe wa musensei wabo nawe yabakurikiye ariko aricyo yabafasha detective ari hano hakunino ugira gutya aro yabonye hagararasha umwe wazaga detective bahangana mukuntu barakomagura na sinzi katurore detective na sensei detective bose nirwanyi nta numwe wagaya sinzi katurore bamukira hasi bamushyira hasi sensei yaremeye na polisi nkanga bafite umwitozo wa danje sensei bamushyize hasi abandi nabo bakomeza yegera imbere barabimeze bite muze hakuno sha detective Kano Pasco kumba nga muri ringi ubu Rwanda racyari rwose basore bacyahanganye mukuntu nigera gasore gateye umugeri giti katarajya hasi giti mugeri kumenyo Jacob Bukasa bakare fighter indwanyi mu kibuga Jacob Bukasa giti biranga sinzi katurore giti biranga basore nindwanyi bigeri basore bose barabangutse igiti mu mpyiko musore bashaka impyiko gusa ukubita mu mpyiko gusa musore agacika intege arabizi neza ko iyi miti witera ibaca intege ukubita mu mpyiko gusa unahita ajya hasi bagahasi ibiti mu mpyiko kupisa igiti mu mutwe karavurura amaraso Jacob Bukasa n'indwanyi yaje yabwiye igitekinike yarakarebye gakotera kababarira wa musika we usimba nkurangije wa musika we gukubitiye akagawe kujya kuza akagawe bari hakubuse bihagije kari baka senze katurore ni ka James wa musika we Jacob Bukasa nawe yaraniwe mukuntu Mr. Jacob rwose uratsinze rwose nabyumvamo rwose watsinze No, Rocky loses. We don't rock it you. Man, just shut up and help. umva mewe tucika ariko mfashe umwe kundi ugenzi ajya muri round ya kabiri unshaka indi biyobyabwenge undi muti bamuha muti ajye mu kibuga yongeye yisharije ni James ibi nibyo akanya twari dutegereje finali ya nyuma final round agace ka nyuma umurwano noneho nta bikoresho nta mabwiriza nta n'igihe runaka kiyo cy'umurwano nta bwiriza nta gihe no rules no time limit muriteguye mutimburane bahera kuri ka mirwano yatangira migenero n'amaguru gusa n'imigeri barambara sinzi katurore musore bamushyira hasi bakari fighters ese nako nirwanyi ni ka James usaka kanwe yuje bwenge kuntu kavayo kubita biranga wapi sinzi katore migeri amaguru birarisha basore kanwe yuje bwenge mukuntu bakubita amavi bikavaho kari musara karagara karaza sinzi gusa katurore kagona indwanyi nako migeri wapi ufata nigafata yatangiye kuvuna musore bamushyira hasi ngombe kuryinyo musore bamukubise impangumi kataramukubita none arakiganzira none ko nagatangaza sha kubita umuswa musore akize umuswa hasi
barakigaranzwa nawe Jacob Kasa kabo kamushyira hasi barakomagurana sinzi katurore nirwanyi the fighters the field barangura sinzi gusa katurore kagoye gashyize hasi kubita mu mpyiko niho habi kukubitira kagame impyiko bagenda zitoneka umutwe inkokora amazuru karayamena nako nabwo kaba ari indwanyi James gusa karavurura bagakubisa mangumi mu mbavu atangira kuvurura amaraso bose nawe hakunino bagenda bashimuta umwe nabo bamaze kuhagera aho imirwanire iri kubera police man on duty abari polisi mu kazi kabo. Boys, we need to get this to the Clyde chopper before the fight ends. Mwabaswa imutugama kugeza ku ndege mbere y'uko imirwano irangira. Mbere y'uko bagenda usizari zabagezemo. Fire mu ruganda. Umuyobozi w'abari hakunino wapi nawe hano muri arena. Navuga Henry Tan. Tujye kumureba shaho umuhara muri arena. Navuga Henry Tan. Umuyobozi w'abari hakunino wapi ntawe urimo ni Henry Tan. Bajya muri arena. Angahe imitiho amaze kwashimuta tayari. Ubwo bwose babushize hasi. Barasohoka. Ugomba kujya kureba Henry Tan. Kibazo cy'umwana. Ya ntacyo wowe komeza ujye mbere nta kibazo. Detective. Shumnesi iki doctor hano cyari kitarapfa. Kujya kugenda kiramo kwaje n'indwanyi. Baratangira nabo kibona cyo cyari indwanyi cyo hasi. Katumigeri tsinze abagabo migeri sinzi. Afite icyuma n'abagikora n'abagifite kubona ko n'indwanyi baratangira ibyuma sinzi katora umugabo n'indwanyi ibyuma abagabo detective n'umuganga ibyuma migeri detective baramuha kakanganira indwanyi gusa detective navuna mavi kubisa kagabakira hasi detective waka tugufata imbunda yaragatanze arakamena. Detective nta mikino ahangaha ni ukurasa ku nyama shoot to kill kurasa wica ahangaha muri nyina urugamba ruracyakomeje we ibikibiri kumbahora ibikibiri kumba ngo bagakubise batapada wa muswa we kumi mume sinzi katurore uko kaza inkumi mumenyo Jacob Kasa the fighter indwanyi weini indwanyi imigeri round kick kukagabo kajya hasi kandi kajya hasi mugeri umwe gusa bahita kajya hasi wa musko ukumbi rwose munyemerere rwose nambika ikamba umushampion wao mundi mushasha hakunino ni Jacob Kasa ukaya bumva imbunda usizari zahageze bageze aho ngaho muri arena. boss ufite ikapu tugendesha Mary Gendra mu Caritas umujyo ntago cike bavuga Henry Tan uhe wa mu Caritas use yaramuhiga hiza mubuze kumi bindi hakunino akira hasi detective nani ndwanyi sasa rakamena kusasu Henry sinzi katrole kubita ikigoryi hasi isasu riraseka isasu hakunino isasu ku bagabo nuko bamanuka isasu umugabo hakunino buracyarasana isasu ku bugabo yakunahura n'ibya bikobwa nika Aline na mugenzi wako mwana ntago mbatinya mwa Caritas mu ngiye kubakubita mwese umusense wabo nawe bari hakurino agiye abona nawe barakomagurana mirwana sinzi katore aba nabo bararwana Meyi ni ndwanyi bamushyira hasi arabigana no kwaguruka come on Meyi the fighter sensei nawe arako yivuganye hakunino kugutumye rika shinga imihumetse hakurya ryiri arakandi kaje ko nikatinzemo rimwe gusa undi wazaga sinzi gusa katurari mirwanira kunino
kubita umugabo hasi ubu nabwo bacyahanganye ni Mei n'ibikobwa Funa karaga mu Saravuna ni Mei arakare fighter the girl there ni Rwano hakuno sinzi katora umukobwa ni Rwanyire fighter bamushyiramo nabo ni Rwanyi kumisense yakuno nawe Rwanyi zari zikiri nyinshi gusa sensei we avunira mu mavi kubita kagabo umugeri kagashinga umuhumetse nabi cyane hasi raka ni sensei nawe yigishije Jacob kasa kurwana kumbi Karine mu guhaguruka bakona ibiti Mei rakabona titi kuri Arine bamu hasi giti paka no mu mutwe Arine bamu hasi giti shaho sifite agasura gahengamye Arine baramukomaguye bisa naho byaje kurangira aciyeho kumbi Henry Tan ari hakunino Henry Tan hakunino zamwakiye sinzi katere mbega ikabanje muri horo basi nimpfa mfe ndi muri horo abanza yikubita umuti mubona kuntu imitsi itimera kanya pasi we hagarangasha Henry Tan nawe ni Rwanyi nago bamufata gutyo byoroshye ni icyemezo mpuzamahanga kiba kizi kurwana mu kuntu ni Henry Tan havayo n'agakapuke arakibona kigenda Jacob Kasa kumshaka agishaka kubi byatare Jacob Kasa sensei rwose nagatangaza ko wabikoze nawe wahageze MIT baby. Where's Jacob? Jacob ari he ayaraje Jacob Let's go find him. Kujya kumureba sibyo okay ngana cyo nkurya agiye kumureba Mei na sensei wabo kumbi Henry Tan mu kugenda umusore yamukurikiye batarajya aho bari zari zahageze umuhanda wakurangiranye sha Henry Tan I don't know what you're dealing with here. umva wa muske ntago zigiri makinisha hangaha musore muto katararasa imbunda arayigatesha buri note ngo ziramenagurika hasi umva abaswa nimwareke barwane barabaretse bararwana bari kurangurana ni Henry Tan na Jacob Kasa kagaruka mushyira hasi karamukomagona ko kabari Rwanyi karamukoma Jacob Kasa hasi bamutera amangumi amavi mu menyo kagaruka mu gihe kamukaragira isura bari barangwa sinzi gusaka turore bari barangura ni Jacob Kasa na Henry Tan icyemezo mpuzamahanga ukuntu Rwanyi Jacob Kasa na Henry Tan the fighter sinzi katore bari barangura kikagikira hasi kikagikata umunigo kigahora kiniga sakunigiye kigabo kiramwiganzira nacyo kimushyira hasi kiramwirenza icya Henry Tan acyo ni Rwanyi barakibarangura nimba arimo arakina kwibarangura ubunge byancanze ubu kwibarangura gusa nawe kigabo cyagiye ku musore sinzi cyagiye mu kimuhata amangumi icya Henry Tan acyo ni Rwanyi cyamuhasa amangumi cyagiye kimukwedura umunwa Jacob Kasa arakigaranzira nawe agikira hasi ni intambara hababiri we ni intambara hababiri ni Rwanyi kuri babiri sinzi gusaka turore ni final Jacob Kasa kuri Henry Tan uva wa muskatamira ibina gazi agitamika ibinuzi agitamika ibifaranga byacyo baragitamika umva Kasa gibira hagije mwana uyu muswe yagapfuye umva muswe ngo ni Henry Tan ukano kanya urafashwe ugiye gufungwa sasa ari kwereka umusore umva umusore muto ubu noneho wagenda kasika waragakoze Jacob reka twigendere umusore yarakoze akazi ke yari ayoboye polisi kugeza bafata iki kihebe mpuzamahanga polisi yaragihize imyaka myinshi gusa ngo cyari mukaga ahantu hose cyo nuko cyari igikire ntabwo ari kumenya ngo kiba hehe umusore muto kumbe yari abikoze neza cyane umva Jake usa n'agasura kabaye yajyana n'ibishyimbo byashiririye neza bire kuntu reba tumukuturai ku maso ukuntu
ni umusore muto wakoze And for a long time, Henry Tan rwose twamize igihe kirekire thanks to you. none banjye tumubonye rwose wakoze umusore muto nawe arabashimira Sorry about the prize money. se nyine wihangane kubera amafaranga y'igiciro bari kuguha umaze gutsinda umurwano atabonetse ntabwo naje njye kureba amafaranga kumva amafaranga umudetective yari yayazanye ayahereza umusore Good to see you. Thank you sa bulig mo pa. kize kubabona sensei namwe tuzongere tubonane musore mutakazi keza sha Jacob Kasara yabakoreye byinshi yabakoreye byiza yaraberetse ikigabo bari bahize igihe kinini bari barakibuze umusore mu kugaruka nyuma y'umurwano yose yagarutse ku ishuri rye bamwishimiye cyane ngo